Watena jalong taju merang raket bak pisang tande mengguna kanhan epike bang tabo karangan di ulun tuan sibuk gereja oleh kau pada musim luar belang tapi layang senang gembira kon kulon male bang balah karangan pantun cut abang lon balas tigra kon sabo pantun bang yang ulun karang macam-macam terombak media. Kon salah canggu di goblam kubang, kon salah bambang kadipo kaca menyodengon londe oi mube katantang pesawat terbang lon ku pena menyodengon lon mube katantang pesawat terbang lon ku pena. Kau pegah Pak Maria, pesawat terbang. Oi. Raja upasir yume alon di simpang Nibon bangunan raya bukan hanku tem sayang hajud bang payung kena syarat pun merumah tangga. Syarat pertama jinolon pepon meturi langsung bilangan poma tayang ba ayah sayang wali ngana karong ukecut banglon siap netekam. Syarat kedua hajud bang payung benapang kaipon merumah tangga. Assalamualaikum adik lun sayang yang nadi nagang oh adik Maria sabetim uro sabetip malam cit bayang-bayang ke wajah dinda nibak malamnya lun pegat karangan dalam pikiran cit nama gata lun kirim salim red angin malam kudeh unagan kudek Maria putih jambe ide putih jambe kleng hanroh tekreleng cewek di banda niat di abang de cingan gata duk sanding ada hiboh labu licin di pegah lewar helingka wajah digata de seputih licin wateta paling sang Maryam jola kaset ke ono haba bang kirim jadeh taduk san